بەڕێ سلێمانیم کاتتان باش کەمێک بەر لێستا لە فیشەرێکە مامۆستایەکی زانکۆ کە خەڵکی باشووری کوردستان و لە باکوور دەرسەڵێتەوە ینی وانە ئاڵێتەوە لە ینی وانە ئەڵێتەوە ئەو دەڵێت کە ینی ئەگەر کوردێکی ڕۆژهەڵات یان باشوور بێتە باکوور هەستەکات کە ینی لە زاریەوە هەستەکات کە لە ژاپۆنە چونکە زۆربەی خەڵک بە تورکی قسەکەن. ئێستا کە سانسۆرێکی ئۆتۆنیە لەسەر زمانی کوردی بۆچی خەڵک بە کوردی قسە ناکەن لە باکوور؟ بله دم باش سری دا و پیروست کن بۆ ناوی برنامه تایبەت ji بۆ زمانی کوردی و هەمان دەمیژی ڕۆژە زمانی زکماکی ئا جیهانی بە تایبەتیش بۆ زمانی بندەست پیرۆز دکم. بەڕاستیژی کێشەیە مەزن ئا کوردان بە تایبەتیش لە باکووری کوردستانی لەسەر زمان ئەڤک و کورد لە باکوور کوردی قسە ناکەن، کوردی خەبەر نادن، ژیانەوان بە کوردی نینە. تأثیرێکە مەزن ئا تورکی لەسەر هەر پەرچەیەن ژیانە کوردان لەوێ دەرێ هەیە. وەکی جەنابێ تێژ گوت دەما کوردێکی ji sê پەرچەیەن din ji vegerin bên bakurê Kurdistanê mecbûrin fêrî Tirkî bin nikarin bi Kurdan re bi Kurdî bi kurmancî xeber din. Li Bakurê Kurdistanê du zaraveyên Kurdî jî bi taybetî ew kêmasiye wê kêmasiya mezin dibînin. Lê em bêjin bandor û tesîra mezin a zimanê Tirkî li her derê xwe nîşan dide. Ev yek jî ew hişmendiya Kurdan bi taybetî jî bona axaftin qsekirin û jiyaneke Kurdî tuneye. Bona vê jî ez bawerim yekem şerdê mezin ew e ku di dibistanan de divê ev ziman bê fêrkirin. Bele. باشە باشە بەڕێ ساڵح ینی کوردانی باکوور بۆچی هێندە پێگیریەکەن لەسەر زمانی تورکی تەنانەت ئەوانەشی کە لە ئەوروپا لە دایکە بن هەر تورکیە زانن ینی بۆچی ئەمەندە پەیوەستن بە زمانی تورکیەوە؟ Yani ji xwe divê em her Kurd vê ya baş bizanin min hebûna me Kurdan rast rast girêdayê zimanê me ye. Ger zimanê me têk biçe û zimanê me bimre ferqa me Tirkan, ferqa me Farisan û Ereban namîne. Divir de divê ev hişmendiya mezin çêbe navbeyna me Kurdan da. Ew ji girêdayê hestekî netewîbûn e. Kurdên me li Bakur bi taybetî zêde zêde bin tesîra Tirkan, Tirkbûnê û jiyana Tirkî de ye. Boçê ev sîstema kemalîst a li Tirkiyê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê wisa pergalek berfireh wisa kûr ava kiriye ku Kurd rojên awilî şerm dikirin bi Kurdî qise bikin. û pişta ji qedexeyê hatin. Ji xwe 1927 pêva awayekî fermî qedexe ye. Lê belê tevî ku netewên bindest tim zimanê wan qedexe ne ew awayekî taybet hewleke mezin şexsî ve zimanê xwe diparêzin. Li Bakur ev hişmendî tune ye. Yani kêmasiya Bakûriya nêzî 20 milyon Kurd li Bakur heta Kurdên ne tenê li metropolên Tirkiye heman demên Kurdên li bajarên Kurdan jî li Bakur jî ji wê taybetiyê nadin zimanê xwe û xeber nadin. Bona vê divê seferberiyeke ziman bê dest pê kirin. Hem ji hêla partiyên siyasiyên Bakurê Kurdistanê hem ji hêla dezgehên Kurdan li van deran seferberiyeke taybet bona ziman divê bê dest pê kirin. Başa بەڕێز ساڵح چارەسەری ئەم دۆخە چیەکە لە باکووری کوردستان هەیە لەبارەی زمان ینی چۆن چارەسەرەکرێت بە تایبەت ئێستا لە جیهاندا ینی زمانی یەکەم لە زۆربەی جیهان ئەوەی کە قسەی پێکرێت زمانێکی ستانداردە ئینگلیزیە لە دوای ئەوەش زمانی دایکە جگەم دوانە زمانێکی دیکەن یەکە ینی زمانێکی جیهانی بێت چۆن ئەم ڕەوشە لە باکوور چارەسەرەکرێت؟ Yani rewşa Bakur rasta rast girêdayê siyaseta Kurdan a Bakur e. Çimkî Kurdên Bakur zêde girêdayê siyasetê ne. Rêxistinbûna Kurdan li hêla ziman, çand, huner, kültûrê zêdetir li ser siyasetê ava bûye. Dema siyasetmedar û partiyên siyasî giringiyeke taybet bidin zimanê xwe wê hingî gel jî wê yekê tesîr digre lê her çi be her dezgeh divê ji gel re vê yekê rasta rast vebêje ziman herî giring hebûna Kurdan e li vê dinyayê. û xeynê wê jî xebatên li ser ziman zêdetir divê hêla dezgehan pê kirin. û gel re bêjin ku zimanê Kurdî zimanekî gelekî dewlemend e bi çar zaravayên xwe 21 devokên xwe û bi hebûn û wê hejmara ku şêneye ku tê axaftin ve zimanekî gelekî giring ên di nav zimanên cîhanê de ye. Eva yek divê bê dîtin hêj gelek Bakurî wiha dizanin zimanê Kurdî ne têra axaftinê nivîsînê û jiyaneke modern nake. Lê devê ev hişmendî bê şikestandin
اونا وگل دا تایبەتیە زمان بێ بەلاوکردن لێزارەکە دنج بێژم ئەو یەک چارەسەریە هەری هێسان گریدای پارتیên سیاسیە دەوێت سەرۆک ڕێبەر و گەرناسên کوردان پێشەنگên کوردان هەر داخویانیە خۆ بە کوردی بکەن هەر گوتنێ خۆ کوردی بکەن چimکی ملەتی کورد ڕێبەرێن خۆ تەقلید دکە ڕێبەرێن خۆ میناک دەگرە وێ یەکێ دەوێت ئەولی سەرکردەیên کوردان نیشانی گەلێ کورد بکە و پشتە ملەتی مەی بندەست و ژیانەوان تەمامی بن تەسیرە ترکیدایە لە باژارێن ترکان دژین کۆچبەر بوونە و پەریشان بوونە هەوڵەکەوان ئەنەرژیاکەوان ئەم بێژن چارەسەریەکەوان و بۆ زمان تونەیە دەوێت ڕێبەرێن خۆ وان دەستگایên خۆ vê mînakê bibînin ku ew jî jiyana xwe da Kurdî giring bibînin. بەڵێ بەڕێز ساڵح سلێمانی سەرۆکی کۆمەڵەی سینەماگەر و تەلەڤیزیۆنکارانی کورد سوپاس کە لە ئەنقەرەوە لەگەڵمان بوویت.